više ne kriju. Mija i Stefan Mihić ozvaničili vezu prvim javnim poljupcem, sve oči bile su uprte u njih dvoje, ne skidaju osmeh sa lica zbog novonastale situacije. Nakon što su podelili intimu sa zadrugarima koji su bili oko njih, Mija Jovanović i Stefan Mihić su poljupcem ozvaničili svoju vezu. Naime, njih dvoje su se prvo češkali na kauču, nakon toga su prešli zajedno u isti krevet, gde su nastavili da razmenjuju strasti. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.